ở sơ xí rồi nhiều đúng anh prao về trái nó hoạt động như đường ra ruby mong mà chạy anh ấy như rồi nó ruby chân mong nè bên cao nào viên này nè nó rồi vô trời bà dương ai rồi anh đi đây rồi nên không ông à đâu nên không ông về máu này ở đây có năng sẵn nè 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 rồi này không nè nè horizontal vertical này nó như vậy là 20 rồi cho nó patternនឹង rotate អីនេះ repeat អីនេះអានឹង environment ណាអានឹងពីចាអង្គគេមិនសូវយកវាជាការទេគេយកសម្រាប់តែពេល reflect ចង់ដឹងជាខ្ជិលចាក់ material អានឹងដល់ material ប្រាប់ទេ material ធ្វើកញ្ចក់ធ្វើអីឲ្យ reflect ស្អាតនឹងចាំប្រាប់តអានឹងយក background នឹង reflect ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងដូរទៅ sky វិញទៅដើម្បីចូលមួយទៀតយល់ណាបងHERI file ពន្លឺវាយករូបពីវាដាក់ទៅសាននឹងបាទ default សានអានេះដូរវាដូរឲ្យ auto មកសានពេលពួកយើងដកអធិមុខវានឹងចេញមានន័យថាយើងអត់ប្រើវាអានឹង render ពីយប់អានឹងយើងតាក់ទងយើងប្រើនឹង rectangle ប្រើ omi ប្រើអីនេះយើងដកធីកវាក៏បានអញ្ចឹងទេយើងសេរីអា